And me buy ye Nanka Owusu Bempah Ninsemo working can na me buy the meti vote to sooner one and then come me baby deal with. Now me nyina wa dan fo ba ko bi e friend Kofi ono na afre me ana wo pa macho sanye sa enti Owusu Bempah me catch na wo plain NPP is a blood NPP is a blood NPP Moja NPP ye moja party ni moja me na be catch na to Owusu Bempah sa wo dwen sa wo ye Bempah na sa wo kasa wo ene mete so na ma wo me se sa opa me metimi de me sase ato se ne matwa na me asade me na Owusu Bempah me de abrao am wo hu se wo sam ne ntro ne ade a wo keka no anya se ntimi nkase o NPP fo na ma ya che wo etwo se na wo ka woni agada kodi agro no no obi ka ho obi ni ma de cry fa so ma woni agada be ya danfo NPP ni a me de me fa ho. So when you are NPP near, we can force you. But say who be you what they say, who be destroy NPP. Oh buwa. Owusu Bempah buwa. Ha! I will face you any day and any time. And to now who do you know? Say NPP mpanifo be ya. Me na ofre me. Me na ofre me jombo du ba ho a. Me na me ma jombo du ba ho. Abusiam wakwaba ediba to GH Mr. Ose any day dikanya uni media share subscribe my channel we na me adoma no se na be ya upload bi e bia onsa ebetimi aka wa subscribe that so me da sinyame sha na busia me dikan ka se abato ni nyam ma wie ma 7 December ne nson ye 8 mai ma 9 for my me mbo aba na ma ye hu bebi so san e de body hu e fa ne de ene be election mu bifu se ya ene be ko ni nyina ene Owusu Bempah ensem ene ne prophecy a okokko kan ye e wo meet with the clergy e ma pinda da John Dramani Mahama ene asoko no ekoko hia ene ho ena okwa akwakyere se nyame e de ne support anase nyame aka kyere ne se wasan da ne oman no e de ahye ma pinda da John Dramani Mahama ensa sa ensem we bae no kwase no se Owusu Bempah na so aye hye pa se me no ka se na so egusu eye hye na odemu enkyeremu e bae e wo ekwe from so a wo kasa na wo kyere se ne NPP fo ene ne ye ne wo kana time a obe declare ya na se time oba bonten e be hye nkom e de ma NPP fo ne de na ofri nyame sa abre na fe edien e na asesa won ho a ono a Owusu Bempah kro na asa ba mote e be ka we ya NPP fo e twe na bo so na se NPP fo ne ye na se ni gufu enkran ha na so tuka di frinka ha kudu Ashanti regional enyina nim se eho e na ye NPP fo banka ni ebesi wa Ashanti regional NPP fo na ka se beje omonsem na se ka NPP ni Ashanti region so a yentimi enka enyi chama Wuntumi a ono e na ye Ashanti regional chairman edema NPP fo emfim na ono na otin nsem no se hwe Owusu Bempah intesokoko wo bien mo na ya ni nyina ye jani atifufu na se wo se wo ye bema wo se I dare you fa be wo Ene me buy ye Nanka Owusu Bempah Ninsemo working can na me buy the meti vote to sooner one and then come me baby deal with. Now me nyina wa dan fo ba ko bi e friend Kofi ono na afre me ana wo pa macho sanye sa enti Owusu Bempah me catch na wo plain NPP is a blood NPP is a blood NPP moja NPP ye moja party ni moja me na be catch na to Owusu Bempah sa wo dwen sa wo ye Bempah na sa wo kasa wo ene mete so na ma wo me se sa opa me metimi de me sase ato se ne matwa na me de asade me na Owusu Bempah me de abrao am wo hu se wo sam ne ntro ne ade a wo keka no anya se ntimi nkase o NPP fo na ma ya che wo etwo se na wo ka woni agada kodi agro no no obi ka ho obi ni ma de cry fa so ma woni agada be ya danfo me wo and Owusu Bempah ayi aboa papo afre me say ya chi sofu Owusu Bempah anam say oh jai samara waka no so chama ya chi no enti na so ye bibi fa ho ana o connect you ade mami ana wo say
na busa sa de na si nyame nipa ana o se me wo ho na ayi dampare aba ma asore no wa ba bechi me ana so how so I call dampare I call dampare. Dampare is my brother. So me friend dampare no and was a chairman I did see here say me police for no call ho I say ye omu twituo I wo TV so and now omu ha ase say omu ye investigation ye enti omu tete wo mu a ne be wura a friend say omu ko wura so mu so omu hwehwe nkofo no ma che wo na bu a wo ma bu wo ma yi pa asere ma na bu police phone yes aye and I'm so na say dampare Osu Bempah nye obi a wo hwehwe na wo hu no wo se asore ho na wo se wokọ se wo kwa kwachi no enti no de me no nya adwen ano se na chama yabu ya police for no police administration is not only about me it's about omo ka hu ni nyina enti the chairman omo police administration na decide say ya arrest no na ono kra na onka ho na ye nkofo specific na omo ye no na oba police station ho ana o ha ase so de ne se ebobo ayayi no ana omo investigation no akire se ono so ka ho ana ma ye che no ayayi enti wono na kanya de aka ho no ka ye bechi no na mom okọ ho no police station ho obeye police station wo say ye memen kwara ye memen kofo ene sa ne ma no enti say ye wo kwara ne wo kofo ene ye idea na je say wo say investigation come so decision was made by the police administration not dampare and I'm say dampare please me poacho president is not here the vice president is not here enti no mesrew and was say now no dear onim dear onka now no nya say no person here this is the first time I make us our own ana me say okay obate me nka bio ana me frɛ Dwomboadu ma de ache oh yes so it's not like that party no nama no Dwomboadu that time was a general secretary yes me frɛ na no okotena ho police station ho ma de ache ayayi enti me ya no ana me frɛ Owusu Bempah me frɛ o back ana kwa na unamu na te kanta back ana me no kasa say me ne dampare akasa enti ya me no enua me no ye no ana ma me sha ase say me ka ayia me one dampare adi no me ka kire ne say na sosofo wan ka no kra kire me na wasem ka wo ka kire me say na asi enti no ka me frɛ dampare no me nim de meka but wo ka kire me say onya hwe but this is what he has said the adro ya yi de ene frɛ asofo Victor so no so mfa ne ho enso so entry ono so de eyɛ because ono so ne dampare eyɛ enti sofo Victor me ne sofo Victor anko kasa sofo Victor tan ya aba ya yi nyina aha na gina wu aha na gina because Victor me ne di sofo yes enti one sofo Victor na ya sofo enti wo kwale twibosia be kwale twibosia na ya sofo enti Victor no ye my personal friend te say the Owusu Bempah so what name sofo Victor da anya na enti na Victor asem na say me ka ya yi pa me timi ka no say the wo se me sika because me nimu no enti nya say me frɛ Victor ana ya yi o aye me beso Owusu Bempah no wo Owusu Bempah no mo koma me ni di ye na me suggest say ani emma Owusu Bempah emma sofo Victor so and fed down because on so nia no aho na Owusu Bempah o ka kire me say chairman na sir president ni ho a adenti Wuntumi nya bibia no adenti na was me frɛ me junior pastor and I'm say baby a draw no and yet the high and the low I didn't also Fred Victor
Oh yeah, nakwala. Yes. Asema okan yes. This is exactly what he said. I didn't and was our friend Victor or no ye nakwala say or no friend eye man. It is a me nye emma dampare nyina. And I'm saying it's not like that. Ghana, we have a police state. Which I say we have a police state. And I was also no one make us and one ye. So I called back. And was say, Minya, but you know I can hear you know. I police administration no. And I take a decision. And I take a decision. And I take a and I take a decision. After I would have done Paribetu at Tankruam. Damparinye, Nano, a honey. It's from that day. Damparinye, yini dampare. It's from that day. Damparinye, yini dampare. Na osimunyino. Yini dampare. It's the last 2 weeks. Me know that be ansan omubeye ayi no omubeye sofo omubeye sia sofo ye 2 days before ye I know Owusu Bempah and Owusu Bempah sa frame me bio because Owusu Bempah me na call Bempah college I know no oyamokom boy na me yasafo boy enti ye nim ya ho free enkwara abrem I know no baba frame me o frame me no se osofo gina so enti ye ne nkasa ani ya has yes ye ka ebi osofo be aye sofo Owusu Bempah okay ana ya has yes ye di normal every week we are almost talk every week we almost talk so we find out strategies upon strategies I know the anya dia me babeka what I say I know the anya dia me babeka but the Emma make ho asem a Emma me ye yini say as a nipa bi be yet say enye ono a yentime wene it's not true it's not true hey obi agoka o maybe the TV5 radio 5 online newspapers do you know how much we spend a day do you know people here made them in for so when you are NPP we can force you but say who be here what they say over destroy NPP oh buwa Owusu Bempah buwa ha I will face you any day and any time and to na who dey no say NPP mpanifo be ya me na ofre me Jombodu ba ho a me na me ma Jombodu ba ho I can be now say obi abo I obi mo obi I can be now say obi abo I obi mo obi Owusu Bempah ma me nka sam kire John Mahama yes only president bi de o yes only president bi de o abra John Mahama di president no Ghana for mrantie ba sene maba wa ba se mo padwuma ye oso onyem onimotia oso onyem magician no de adwuma ba Messi ya kotu Bempah teacher trainee ni nursing trainee for all allowances anya John Mahama anya no na de ba yo ayi NPP aban na de ba ye woso watwam so belu sukura wo nusu oba kumasi ya beka se ye de gold krampa gu ai kwasu maye ya John Mahama ka so de gold kura ye kwa maye nye efe nti ye se ye nimu no ha anya John Mahama ana ye president a teacher for tia eye adwuma 3 years a na ye tie mo ka 3 months anyo no a it was a committee no it won wene obo ma matwam o kom se no matwam matwam ni Wuntumi matwam ha na ya so kasi obi try me I curse you Owusu Bempah I curse you wanu na o de ka sane no me a wo yeso ye nyina madane aba so but you don't cheat but I don't cheat you don't lie I don't lie I don't cheat so you are lying NPP panyi bay na so ma ye chewo aye ho ya bonidin
I am in our friend me. Meso boy. Meso boy, stop the lying. Stop the lying. Tio, NPP my no. She emrantie ne maba wa. Ebi wa. Me ko school wo Bempah college no. And papa was school. Tina ne ko. Sabre no duru ho a Bempah college ne abusa sa papa na wan. Yes. Yes, we ya kwasi adwuma ba. We ya kataban ba. We ya pagahene ba. We ya otumfo nana. We ya see. And only that title now. You cannot come there. Nkobi. God okay. Now ko ni abusa say o papa no wan na o kan say. Okay. But ena free education ti Obia. me say o sikani ba ko Bempah college a. Ani atimota. What I say? Adisade college. What I say? In France, Pimo, President college, mo. Ani adia ya yimu a. O hieni baso su kobi. I can no. Me say me papa ne koyim. Ne manyina no. What I say? Or say, oh, I want my children to help me in farming. Or person the mam one over for him. And now you say free education by ye. Me come no pekura sia. Ne manyina ne say mu ko school. And the people say the end I see. No wasere wase chairman. Free education aba. Enti ye nyina no. Ya bema ye ma no asoso akobi. Do you know? Ne bag girl or ya santo asese ya. Wow. Ne bag girl, me papa watch man. Ne bag girl or ya santo asese ya me no ka say. What I say? And the free education will be wa sabe minimum for bebre wa ni enu omu ko school of Bempah college no omu papa wu ye na sa sem si omu papa djuma gu ye no omu jai school Yeah. but ene day obia ni ho a sabe yare babo na say ubewu school no maka say ya you are because say Wuntumi ntua school fees na the awreho sam kra ne wo mu ne say enipa na busuani antimi antua school fees na okoda ne ho ane asa aka kire so unidi aniama sidao hwe NPP akufa ni baomia ade free education ba etaye free tino amanfo hu how ye value no na send assessment what I say na obi a wo antimi antua school fees no yese ma wonya exams na de kura awrefo no say ya frawo assembly nipa dodo ni nyina wo mu no ye bobodin na ye twa ba because say wa wo for to be antua school fees Owusu Bempah enne ade ya ba omi aka ne say won mo bibi ti o ma timi akọ university aya SSS manya free education mo pese mo ko university on no time de wo hia aye Ghana card de wo hia aye Ghana card aye wedie anya so ma ni ewu anya so papa wu anya so bia yare anya so brabe guarantee ma obi wa sa what ya sen ko adia wo do Ghana card be ko university ba wo mi adia se kura ni se o say wa won pese obeye service no menye na wa obeye service no de some me ye president aye ma sadi se obewie university no na me wadwuma da ho de ma na me wadwuma da ho de ma na obia no I won't pay you less than aye 80 million Ghana cedi 80 million cedis aye ne 8,000 Ghana what I say and then Ubawumia University Ubawie no na say na ye enye say na ye pe enti enhyehyeye sei ene aye sabio oko aye a afele say oko aye Dubai a sasofo bia nhye nkom wo so corona development mebo a chairman ko Oman ko Qatar what I say ko Saudi Arabia and then Ronaldo to be bobo Saudi Arabia
Ronaldo etimi ko ball I was Saudi Arabia obi abompayo obi ahyenkomo eso corona develop and the Saudi Arabia for the brave petrol ha you see on mine chicheye on mine no ye die ani mpuntu no aye die oh me say o ma ni bunku todwe odo kra de ukra oye afiye muso oh mame bosumi mienu ase bosumi miensa ntem just about 3 months me say me di ba mi aba ufie me mu to be say me di ba mi aba ufie ukra oye ana o ma ni bunku todwe ana oye yi say wari ni abanawi so e de na ekoso so e de na ekoso sebi on the bomb pile ba we do see na me na aka ache ana me se kasa be mu tie utie mamma ye mba wo bia wo na ye ba bia ye duro no ma ye ma wo bia wo ye ba bia ye duro no me se Owusu Bempah ya me se kofinti ana aniama me pesa me ka na se me pesa me ye no me tete so me se Owusu Bempah I'm telling you so ba ko na ya me wo 10 na se me wo apem na se me wo 1 million na ye and I'm telling you me say so Owusu Bempah kra wodi ma chinyi a ba bia ndisi for kra da say 8 na say ye you know memo ma free wa ba 7 and na say 6 I'm telling you to show the strength and the power ha ye namni ye campaign ye ya what one na also ye Pharisees I'm telling you I know utie unya Bible Owusu Bempah na nasa de kam mesia hiti no kofinti me de achew me de oboni achew ko na nkoye boni bio me da ase Entebusia ensem no na afe ya nyina ya de ni ene yaso akwakohwe ne yatie bi no na de bia meka me se 7 December endu ye die ene beef no de se adane afi asofo no so aba politician no ene asofo no so enkomhya ye hye ene adane ayebo no nyina enkosi 7 December endu na afe obia ehu ne smoothness level mema remfi se obeja wo comment so e wo video yi ase wawie ne sa na afe wa mi subscribe button no so e de ama me eye too much uko Facebook nso a eye too much de ho so ya no wa like no wa share e de ama me akra